Hello friends, tini je job ni notification kha TTAADC ni bisingtwi je norok thanai mas dara je driver job ni bagai application form fill up khlaimani o job ni interview ni bagai tini date release khlaijak kha ire suijak tongo je Kherengbar Hospital TTAADC Khumulongdra vehicle test driving khlaijaknai o driving test interview ni thangpuru norok personal original document laima thanai ire document mention khlaijak tongo PRTC certificate academic qualification certificate valid driving license as proof certificate and medical eye fitness certificate tilangnai ni sajak to friends omongkha ire interview date rijak tongo ire token number tei date of interview ni date rijak tei norok ni token number naiwi tei date ni mote interview ni thanglai di phaidi hingkhe chwng tabuk token number wise nailainai token number any wngkha 1 ni sini token number any nailainai 1 ni sini 100 jora hingkhe 28 tarik 4 March 2022 101 ni sini 200 jora hingkhe 29 tarik 4 March 2022 201 ni sini 300 jora hingkhe 30 tarik 4 March 2022 301 ni sini 400 jora hingkhe 2 tarik 5 March 2022 token number 401 ni simi 500 jora hingkhe 4 tarik 5 March 2022 jora no time rijak tongo iro 11 ta ni simi 4 ta PM jora ira interview ni jaga wngkha je driving test ni je jaga wngkha ira Kherengbar playground Khumulong Hospital TTAADC rijak tongo phaidi hingkhe chwng tabuk token number B ni nailainai 1 ni sini 100 jora hingkhe 5 tarik 5 March 2022 tarikh no interview lajaknai tei 101 ni sini 221 jora hingkhe 6 tarik 5 March 2022 tarikh no lajaknai phaidi hingkhe chwng tabuk token number C ni nailainai C ni 1 ni sini 100 jora hingkhe 7 tarik 5 March 2022 101 ni simi 200 jora 10 tarik 5 March 2022 201 ni sini 300 jora 11 tarik 5 March 2022 301 ni sini 410 jora hingkhe 12 tarik 5 March 2022 phaidi hingkhe chwng ta D nailainai D ni 1 ni simi 110 hingkhe 13 tarik 5 March 2022 jora 111 ni simi 220 jora hingkhe 17 tarik 5 March 2022 tarikh no lajaknai tei 221 ni simi 257 hingkhe iro 18 tarik 5 March 2022 no lajaknai tei iro E rijak tongo E1 theke E5 hingkhe same time ro no lajaknai 18 tarikh o to friends omongkha je TTAADC ni bisingtwi je driver job ni interview ni date release khlaijaknai notification tei omo hai job ni notification naina bagai hasteni job channel no subscribe khai toni tei bell icon click khai toni tei video upload khlaimani sate sate norok nugui manna tei video paithakjak naina bagai jotono hambai।